Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapamudjite si Alen mahasutsi mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawatte si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukbalte in pagsarang sukurin si Allahu subhanahu wa ta'ala. Yene pagsarang sukur ga niya talessate mian jumu atawakan painte kalaul amban ginawabarante malaingkan masimasi pangurung wete iene ibadat ininen tuju Allahu subhanahu wa ta'ala amban me kahapan tausalte sihinang karidaan Allahu subhanahu wa ta'ala kue me magpangadji sa ininen damikian magpuase pinaabot kita wa Allahu subhanahu wa ta'ala si bulan minulliya pinagbarkat wa Allahu subhanahu wa ta'ala dukke mon ne painte ginisan iene ibadat ambaniliin me kapung tinaihan ko si agama Allahu subhanahu wa ta'ala tiyak nisab kami mian maisiban ginamabaran kami mula-mula latun si kaam ke mon mapakalehin ambaniliin murah-murahan bang paing kita bi magkalasa murah-murahan bang paing kita bi tinaupikan wa Allahu subhanahu wa ta'ala inurungan kabasag inurungan kabaya yene nga hinang mebbeg pangandaakan Allahu subhanahu wa ta'ala. Minjari mian tasabbut panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadithne amban Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al hadith muttafaqun alaih. Pain Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu takale pain neweku jungjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkabtangan ina bisaranin innamal a'malu binniyat iyeru pain ne hinang matumawain bangduk niyatne ambanilien kaam kemon kapung tinaihan kami kalasahan karena Allah subhanahu wa ta'ala pahapte biniyatten bi ngadje kita bi karena Allah subhanahu wa ta'ala gay katauhan te hinang te ininen arakala ininen mangaligtas kitehin pagtaabot si Allah kiyama hinang diki-diki bang hap niyatin bang pinahadjawe niyat me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tinungbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala hinang ilien duktungbas yene hadje karidaan we'nu me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na si kabtangan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga niya inexempted kemon ibadat. Maananin kemon ibadatin magkalagihan pa intiniyat. Mian amban pakaleno sa ininen, pahapon niyat nun. Pamasano Quran, pahapon niyat nun. Mian panambahayang no, pahapon niyat nun. Pagtarawino, pahapon niyat nun. Pagwitrino, pahapon niyat nun. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ga niya pagduwe-ruwe tinungbasan kay Allah subhanahu wa ta'ala tatungbasan iyan kinaridaan we'no mian gay kay maggangot pegi Allah subhanahu wa ta'ala mangurungan kautungbasin iye magpapanjari si kauhin iye mamarihala kauhin iye magbayasin kemon bakas pinapanjarinen ambanilien tapikten ko ito may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kasabennalan atawakan inebe sambahyang tarawito mian hatite hukuman nin ijmalan maananin salasay te diki-diki gay kita magpalalim hasupaya mura ta indan we tiap-tiap mapakalehin pegge mian dibuhi miaan payaman ko mag-live sa usa mag-meeting dukme kapong tinaihan pamayam kun hek kape manamal gay kapastian hek kape manamalan mian painte nagi katauhan ne bang ine kasabenalan in sambahyang tarawihin atau akan sambahyang sangimin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala patampal ko si kaam ko ito
mian pandak-pandak, mura tahati, gay ni kyo magkalagihan painte o SB kyo mian ngadji due telu eleo parantahun ituen bang indanan no mararahi na insyaallah subhanahu wa ta'ala si kailum no duk pamilyano. Dehelu amban mian paasek ko si maudu'lay paesebante kaam. Duk paeseb amban Allah subhanahu wa ta'ala supaya ngahaget in pamaratsayaten, supaya ngahaget iyan pag-ibadaten, supaya ngahap iyan angan-anganten tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, ilinganan we ne meabar imanin o kaampain ne mea magkahagad. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, sine be ilinganan niyen yene kite ininen magparatsaya si Allah subhanahu wa ta'ala, magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala, nuhut pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala, taymate bangine pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alain, sarta sabennalte bangine pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alain. Pada Allah ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum, dabe kaampain ne bimbang we sabab pangalta bi da kaampain ne bimbang sabab pain ne anak bi an dzikrillah, si pangisebbi tuju Allah subhanahu wa ta'ala, si pagibadat bi tuju Allah subhanahu wa ta'ala, maananen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, in pangalta induk anakin niya waktu tahinang nukuntara, niya waktu gay makapagmumpaat si kao si ginawawaran no, naan si ininen pinahali kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, dina kita gay bimbang si parkala ininen, hekkayan painte magpiha alta, danan negay taesep Allah subhanahu wa ta'ala, hekkayan magpiha alta, danan gay ni makapagsukur tujo Allah subhanahu wa ta'ala, ininen pamigisanin. Sumagawa bang hekka alta magpihak kew alta, ubos hinang nur sa pangandaakan Allahin, mian magsadaka rusab kew, magzakat do isab kew, magsambahayang do isab kew, ininen mas labihap. Sumagawa pagbisarahin nan si ininen may kapung tinayhan ko kalasahan si Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala painne mian in altabi iyan pitna daka ambaya taiddo sassat, daka ambimbang si panumbabi tuju Allah subhanahu wa ta'ala, wala auladukum, damikian may kaanakanten, hap manamal magpahikanakin, hap manamal tagapamilyahin, sumagawa bangkyaw danan bimbang, mian si pangisebno, panumbano tuju Allah subhanahu wa ta'ala, tahinang nupain, mian kuntara may palanggungan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot si Eleo Kiyama. Okay. Ine mawajib painte si duwe matatuehin, si tingid may kaanakande, supaya mian painte gay tahinang de kuntara, supaya mian painte puas taksil se amban me, yene mas uliya inantanan we de, tuo de tak bulak dunya. Tagna-tagna may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, paadjiun anak nun. Papahamon si iyene Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikian papahamon si yan wisara kaptangan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawallah sabennal teed sapahan ko si Allah subhanahu wa ta'ala, bangapot manusiain si duwe parkala ininen, gay magkalugian ang bandunyane, labinen bang yemole tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Naan si ininen ilien tasabutten painte, mula-mulanen dinaak pinahatihan yan may kaanakanten, maananen dinaak singadji, maananen mian tuhutan tehap madrasa may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala puas amban pamigesne, kite dinaak kite gay bimbang, si pangalta te duk si anak te, wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, bang niya bimbang amban kite, sinabab amban pangaltate, sinabab amban anakte, pain Allah subhanahu wa ta'ala,
faulaika humul khasirun. Siya na iyan pa ine magkalugianin ga niya mi antay do de kahapan amman Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na iyan magkabutiwaanin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amman iliyan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gay iendanan pa inte, mian makabimbang kita, we bahasa bang hekka altate, lugi kita si bisniste, hekka anak te gay ni mian pa inte ta, hatulte, we gay ni kita magsambahayang, gay ni kita magpuase, gay ni kita ngesip tuju Allah subhanahu wa ta'ala, gay manjari ilien may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, buin Allah subhanahu wa ta'ala, excepte bi ga kita bi pinasagaran we de misaraye wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sini amban kita makatalhin, sini amban kita makaisebininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inakaan kita we Allah subhanahu wa ta'ala dia tak bulak dunya andang supaya kita gay magsusun pagtaabot si Allah qiyamah. Pada Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kita we ne tambal, inurungan kita we ne mian painte lawan supaya kita gay magsusun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Magsadaka ka, magnapaka ka ang painne, dehelu pe painne, mi anang bantek ka kamateybin. Maananin waktu te elum dinak kita magsadaka, amban me rijiki ka pangarijiki wa Allah subhanahu wa ta'ala sikite. Maananin me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkyo baya gayta kuntarano mian painte pangaltaanun. Bangkyo baya mian painte magmumpa at sikao altaanun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Magsadaka ni kaampain ne dehel amban katek ka kamataymi mian pagyain pagsadakahin bang tek ka ni kamataynon at awakan bang mian painte si mian song ni kyo matay tu sa nyawa-nyawanon mi kini kyo magsadaka ininen pa si ano ininen pa si ano ininen pagsadaka ko ininen gay ni magmumpaat may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ni magmumpaat Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kita we ni lawan puas amban inaka we ni mian pa ni wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah subhanahu wa ta'ala may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ga niya mian pa inte in kita makapag-reason pagtawot sila kiyama mian ya Allah ga ako makapag-ibadat. Sabab ine, mian gay tahati ko, mian webang ko gay mag-ibadat, magkalugian ko. Ya Allah, ga ako makapag-ibadat. Sabab ganiya, maiseban ako, kung ito may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mutawaffir, maananin, yulu ulaybin, yulu ume kamian kaguruhanten bi. Anytime kita bi mag-text, lagi inin si pasalan sambahayang, si pasalan puase, nilaw kita para sigurawin kakahinangten. Pada Allah subhanahu wa ta'ala supaya gay mian painte tahinang te kuntara yene painte pangaltaten ay magsadak kabe kaam painne si de gay petek kasi kaam kamateybin gastuhon di pangaltabin si hinang karidaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilian me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus bang netek ka kamataynon bang nekyosong matay ide bisaranun fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa-as-saddaq wa akum minas salihin. Pain Allah subhanahu wa ta'ala mian inakawe ni kahalan painte yene me siye song matay yene me siye magnaja mian ine bisaraden mian painne marihala tudyo ako bang bihadya ko painne mian gay papatayno ko ito urunganon ko painne umul-umul ko ahat ine bisaranen fa-as-saddaqa magsadaka ko painne sadak karubinisaranen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen tamanan hadji ibadat bang tahati wa idang buwa muslim yuwati hadji manamalan ibadatin aasong matay ga niya pakune sa dili si Allah ta'ala malainkan sadaka amba nilien kamulyahan si kaam kaam may pung tinaiko basag na bang pagkasibi amban lugto bi amban pikilan bi mian weey pegge gay hap mian gay makahaparasahan bang bennal kyo mu'min si Allah ta'ala hap pamangannon ubus pung tinainon gay hap pamangannen gay makahaparasahan ang banilien kamulyahan si kaam kaam may pung tinay ko sa iyan hinangbin pegge weey pain Allah subhanahu wa ta'ala inaka weene yene me siye song matay ine bisaraden
mian pa ini urungano na ko pa ini umul ko ahat magsadak ka ko pa ini data mian bulak dunya wa akum minas salihin dukpaniya ko pa ini amban mi aahap amban mi mag-iibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala sukpat sin ayat wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala apabila netek kain kamatay nun gay na yan pa inte kaadjasan we Allah subhanahu wa ta'ala matay ne kyaw ga niya pagduwe-ruwe amban ilian sigay petek kaya ne parkalaininen sigay petek ka ajal nun o kyaw pung tinay ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala puspusun ne basag nun hinangon ne mian painte yene mian gay pagsusunan nun supaya ha pagdunya nun labinin bang kyaw mole tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaptangan Allah subhanahu wa ta'ala si dambuwa ayat ne pada Allah subhanahu wa ta'ala si suratul mu'minun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Allahu akbar. Bang netek kako kamatein sisiye atau bang nesesong matei inebisaraden o Tuhanku pabalikun ko pa ini habdiat abulak dunya la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalu ko pa ini maghinang-hinang ha pa ini si iyene bakas taladay kun maananin miki pabalik pagge magsusun me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pakalehon biswi-swihin amban Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala kalla gayne pa ini magbumpat imbis sarano ilien gayne kyaw inurungan chan so Allah subhanahu wa ta'ala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Allahu akbar. Tatini bang ini maanane pada Allah subhanahu wa ta'ala imbis sarano iyan pa ini mujarradul lafzi maananen tepet hadjayan bisara me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene bisara aahin bang mate ni atawakan bang song mate ni painne pabalikun ku hap dunya maghinang ku hinang hap si bekemon mataambanin painne mian balik ko maananen rewind ko pada Allah subhanahu wa ta'ala puting no pa inne bangkyaw pinabalik hap dunya sa ien do pa inne hininang nun masimasi do kyaw magmasiat sa ien karya sa limanusyain may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naan si inininta hatite pagtaabot kita matay po kita mikipapole balik mag-amal sa ien duga dunia mian painte pagbidaan ti ambanilien ku ito pindahon ni kahalan nun si bulan Ramadan makukyaw kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala bang niya duseno amay-amay dani pangakahon bisan andano bisan agen-agen bibangno dani pangakahon pangatian no ni hadjaka amdok Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat ni kami palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito sa inggay sa pinaing kaatuan niya duseko sa miyaan ubus tapsir no ne akahan no ne may kaguruhanin ininen bangkew inakahan may kaguruhan magtaubat ne kew dani balikanon dahane sibay akahon mas labi hap antara ano na iduk Allah subhanahu wa ta'ala pabuuson daw mian buhay matanon makukyaw si Allah subhanahu wa ta'ala ya Rab ampunon ko si may duse bakas tahinangkon ilien mian pandak-pandak pagtaubatin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iyan may kapung tinayahan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan anhum. Inakahan kita Allah ta'ala suwi-suwi. Yan may aami kipapole tu udah tabulak dunya pa inne. Inbis sarano yan pa inne mujarradul kalam. Gaydo pa inne bebegan no. Bisan kyo pinapole mindang ibu. Sa iyan do hinang nun magmaksiat kyo. Hangkan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita mate ga na niya bakas takitete pabalik pito hap dunya. Ga na niya bakas takitete pabalik pito hap dunya. Pegge uwey. Bang kita pabalik masimasiru sa iyan hinangten. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala may kapung tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian ga kita pasagaran ne akahan ni kita urungan ni kita akal daak ni kita nali mian ininen pa inne lalantod yu surgain ininen lalantod yu narkain kola jalla wa ala kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani
Qala jalla wa ala, hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Pada Allah Ta'ala, ininen pa inne lalankun, ininen pa inne mian lalan tuju surgain, ubus ininen pa inne me kalalan-lalanan, mian pa inne ngabi kaam tuju narka jahannam, nada pa inne tuhutun bi, ihadja tuhutun bi pamano ine agama Islam tu, supaya kaam pa inne gay magkangi, supaya pa inne tatuun bi, ine lalankun. Amba nilien me kapung tinaihan ko kalasahan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allahin, puwase mian pa inte misara pabalikun ko hapulak dunya, painne, wa min waraihim barzakh, iyan mi apa inte mamataylay, niya ningagad ngagaran siya lugar, maananin dia lempakubulande. Maananin dia lempakubulande. Bang kita matay ne, teggilan gay petek, kaelaw kiamatin dia lempkubul kita. Nanaan si ininen, in ma'na sin barzakh, al-hajizu bayna asyai'aini. Iyan eletnu si antara dua parkala. Maananin, iyan elette dukka eluman dunya duk elu akhirat. Maananin si elet kita. Sige pekiniamat we Allahu Ta'ala mian pa inte dunya ininen dialem kubur kita. Pain Allah Subhanahu wa Ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Niya ngagad-ngagaran siya atau tempat den pain Allah Subhanahu wa Ta'ala yene alamul barzakh. Yene dilem pakubulan kita. Si dilem pakubulan me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang mag-ibadatin inurungan ni kahapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mian painte bang mag-ibadatin tinungbasan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tudyo iye. Iye ni may kakahinangnin supaya haparasahan nin lai. Sumagawa bang magmaksiatin siniksa iye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ingge tikka ilew kiamatin sampai tikka ilew pagbistahin may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amban ilien kalugian si kite. Bang kita lumpe katauhan te bisarailian ubus haman-hamante me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakuku aku rukkaam me kapung tinaihan ku si agama, gainin niya dapat matay kita. Mole kita tuju hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala jalla wa ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allahu akbar. Idakahan kita wa Allah Subhanahu wa Ta'ala si ayat na ininen. Kemon barnyawa, kemon elum pinalabay wa Allah Subhanahu wa Ta'ala amban kamatay. Mananen matay kita may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubus pangurong kita na yun ay bakas lugto te matuda ta bulak dunyahin. Bang mahapin inurungan ni kahapan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang malaatin inurungan ni kalaatan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyero magparauntunganin. Bang patalan na ginhawabaranin. Mian pa inti amban delem narka. Mian pa inti ubus pasek ni magdalem surga. Maananin mag-ibadat ye. Tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inebe kailuman dunya ininin. Kailuman temporary dunya ininen may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala jalla wa ala, wa ma tadri nafsum mada taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allahu akbar. Katauhan no ayat ininen inakahan kay Allah Ta'ala andang, o kyo pa ipon ko, o kyo pa ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mag-ibadat ni kyo, peggegay kinatauhan, we tiap-tiap ginhawabaran, bang sumiyan niya matay. Bang ini mapaatag sumuhin, bang elum pegaye, bang matay pegaye, dukgay katauhan te bang antag kite, tinampat bang antag kite matay. Arakala sinursam tinampat silahat Makkah, arakala tinampat painte silahat Madina, duksat dili pi amban me lahat, mian painte, mian minulliya wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atat kala kau tinampat kau silahat ininen, atat kala kau tinampat kau silahat basilan, atat kala kau tinampat kau silumano, ininen giga niya nga tauhande, malain kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mawajib si kauhin, tuhut no pangandaakan Allahin, si tagi-es nun. Kau tuhutun, hinangon kawajiban nun, mian painte si pamayam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala jalla wa ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangtek kane pa inne ajalbin, bangtek kane pa inne kamatay bin gayne kasuhutan,
Gay ne te pain ne kasutan bisan kwe diki-diki mian painte ini atom atau akan painte bisan dapulgara bisan sa inge gay ne kasutan duk gay ne pain ne kaadyasan asal matay ne kaamian pain Allah subhanahu wa ta'ala. Mega pong tinayhan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala except bi pilmi yene parkala ininen pamahap ginawa barante bi pamahap mian painte kita bi paggain kita bi mole kita bi tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, paisebante bi mian me anuten bi andaten bi ami lagi mian painte kite mian taga andato taga pamilyato niya may matatuete gay makakale dumain hep bisarahin atau akan kalimatut tayyibah atau magnasihatin no sabihin hadya kyo guru bangiya bakas takaleno panganasihaton anda nuruk magmumpaat panganasihaton anak nuruk magmumpaat danay kyo piu rahu si may mahadjana aluruk kyo gay pinasayhan pinain magustad-ustad ni sabkyo sa abang may si may anak no toto dende pitu kyo mian takale ko amban guru miyaan inakahan kite ininen mahapin ininen malaatin guru ne kyo gayen painte sumagawa dahad ja kyo piu pa asik kene painte si me yene hukuman mian painte gabid dalo sabang me kalimatus tasji'iyya yene encouragement yene pangurong no si siye ginari ininen me palanggungan si agama tagnaanong si ginawabaran no ubos si andano ubos painte si anak no sa ien gay kalagihan no si mian painte we si ngadji kyo may 10 tahon 100 tahon 50 tahon miki kyo magnasihat gay may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Magkalagihan andaten, magkalagihan anakten, magkalagihan danganakanten, magkalagihan pong kinainon, magkalagihan matatuenon, magkalagihan papunon. Iyan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puwas ang banilien bilang painte mukaddima atau bilang painte introduction ku itu hatite bang ine sambahayang tarawihin. Dibuhi mian mag-live kita sa usala bitel 200 mamayamin mian painte ubos hek kamanamal nila pasalan ininen lagi si bulan Ramadan na kuito eddo te mian yene anu ininen halga manamalan supaya tao kita hinang ne lagi oras ku itu mian magtarawi kita siluma lagi si mi aprodin gana tahinang te napagibang mala isilahatin na niya do sa painte narawi painte si mian masjid lagi si me diata asal gawin makatanam may ahin gay painte makatanam ubos bang ako pinapayam si maano ininen nian bang sige mapakalahin na dani kiti ano lagi may painte dialem do gina dya kita magsumbong gina dya kita painte magsumbong. Okay, inebe sambahayang tarawihin katuan sambahayang tarawihin nafilatun tusalla filayali Ramadan sambahayang tarawihin ko sambahayang sunnat pa ini sinambahayangan si kemon sangim bulan Ramadan. Except tebi. Supaya tapamano tebi may anak tebi. Supaya tapamano tebi may pung tinai tebi. Supaya tapamano tebi anda tebi. Pagki bang kite matey, bang tapamano te ininen tahinang iamban ine ilmun nafi yuntafa'u bihi. Yene ilmu magmumpaat si kao bang kyo matey bu tabebbe gwe andano. Daan asad dili. Anda nu hadja makabebek iye, anak nu hadja makabebek iye, neloy kahapan nun dilem pakuran nu. Na may kisa bang may aada hatos ni makabebek, may kisa bang may aadoy hatos ni makabebek, may kisa bang nambuwa basilanto ni makabebek. Jay mian painte, ngahek kakahapan nun, nasaing ni bang dunya to makabebek. Dambuwa hadja makabebek may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu hadja manamalan. Magkalagihan kita ibadat pagtaabot si Allah kiyama kalagihan te manamalan ini ibadatin nanaan sa ininen pa inne nafilatun tusalla filayali Ramadan pangakate anak te mian dende atawa bang niya pa inte andate sweetie mian atawa pa inte rang excepte intarawihin sinambahayangan pa inte si sangim ke mundele bulan Ramadan lay nata except ni pagtek ka bulan Ramadanin magtarawih pegge way bakas kaakahan no yabda waqtuha min ba'di intihai salatil isya tagna pa inne waktunen bang kyo ubos ng sambayang isa ne diretso na kyo pa inte narawi atawa bisan pe gi kyo magtuy narawi basta mian eletnen mian amban puas isa sampay gay pe pagwa pajar adehel sampay dehel lo amban pagwa pajar iyon elet pa inte sambayang tarawi. Okay?
Iyo painte letnen. Iyo waktu den. Amban puas isa. Bang upama may lisag 10 ne. Lisag 10 ne. Sangim ga ko pa ini maka sambayang isa. Ini manjari ne kunarawi nagai. Nambayang daw keu isa meke keu narawi. Tedobi. Okay, ganiya painte pagduerwe. Tusamma salatat tarawih, wey pinainhangkan inalenan salatut tarawih, ine maananen, paine mian, watusamma salatu al-qiyam, inalenan niya paine salatut tarawih, duk salatu al-qiyam, maananen, in sambahayang tarawih to, mian inalenan no sabi paine salatul qiyam, yan sambahayang panengge, yan sa qiyamul lail, watusamma salata at-tahajjud, inalenan no sabi pa inne sambahayang tahajjud. Pamaananin, may palanggungan si agama, si sambahayang sangim, alen na yan tahajjud. Alen na yan qiyamul lail. Kemun iyan, yan si alen general. Si alen general. Pagkibangkyo ng bahayang dumain bulan Ramadan, alen na yan qiyamul lail. Mian, atawa pente salatul lail, sambahayang sangim. Sa gaye kaalenan tarawih. Bangkyo pihap, yene alen tartantu. Okay, tedobi. Yene salatul tahajjud, salatul al-qiyam, general ye. In tarawihin, makajari inalenan tahajjud. Pag-iwa sambahayang sangim. Sa bang dumain bulan Ramadan, gaye kaalenan painte sambahayang, ine sambahayang tarawih. Okay? Kullu dalika sahihun kama qala Syekh Ibn bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemon alen na iyan jinari atawa sahih ben nal iyan kwe painte mian inikrarwe samahatu Syekh mian painte al-allama Abdul Aziz Ibn bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kwe painte mian inakawe ne baka si mupti tu silahat Saudi Arabia matay ni ko ito kemon iyan paine salido. Wal ma'rufu 'inda an-nas al-an itlaqu ismi tarawih ala salati awwalil lail. Ye pa ini si ma'ruf, si tahatitin ko ito, yan si adat kabiaksahan, in pa ini sambahayang, yan sangemin inalenan de pa inde sa salatut tarawilay pa ini sinambahayangan pa inde fi awwalil lail, fi awwali al-lail. Wal qiyam wat tahajjud ala salati akhiril lail. Ubus pa ini in sambahayang tahajjudin pa ini, duk sambahayang pa ini mian yan sangemin hininang we de pa inde kahinapusan sangem. Kahinapusan sangem. Bukemon ilian sali do. Bukemon ilian sali do ihaja pagbidaan nen. Bang pa inne mian dumain bulan Ramadan gay hadjaya kaalenan sambayang tarawih. Sa mian kaalenan ni qiyamul lail tahajjud kaalenan ni. Maananin bang kiyo magtahajjud dumain bulan Ramadan kaalenan ni qiyamul lail. Mian pa inte salatu akhiril lail. Bang pa inte dambuli mian pa inti anulay. Kahinapusan sangim. Sa iyan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin si bisaratu, bang kiyo bakas narawi, upama narawi kiyo 8 rakaat. Salasay tiro bang piye bahagian tarawihin. Bang piye rakaat tarawihin. Atau bang piye makajari hininang nun. Salasay tiro. Bang kiyo bakas narawi ni 8 rakaat upama, atau 10 rakaat sampai witri, maananin ku ito magjamaa kiyo upama si luma. Si luma kiyo duk anak kandano. Nambahayang kiyo 10 rakaat sampai witri ne. Sampai witri ne. 8 rakaat painte tarawih, 3 rakaat witri. Ini manjari pe kumagtahajud. Pegi baka hindi kumagwitri awe manjari kiyo magtahajud. Ini paningaan sa ngimlay makajari pe kiyo nengge. Nambahayang 2 rakaat piye-piye ta ubus no. Piye-piye ta sandal no. Makajari pe kiyo ngandua. Makajari kiyo ngandua amaku kiyo si Allah Ta'ala. Sa dahad ja kiyo magwitri balik. Pagkaya bakas ni kiyo magwitri. Bang kiyo gay baya, mian maananin, bang kiyo magwitri, si mian painte, si waktu na magtarawilay, ubos bang kiyo magtahadjud, dani kiyo magwitri. Maananin, nambaya nga ja kiyo 2 rakaat. Okay? Salasay tiro bang mian ini maana sinwitrihin. Sumiyat salata at tarawih bihadal isim, kaalenan niya pa ini sambahayang tarawih, si pangalente ini ng sambayang tarawih liannan nasa kanu yutilunaha. Pagka manusiain pa ini magpataha bang si bulan Ramadan bang kita magtarawih pinataha we de nang kanya pa ini kaalenan
Fakanu yahtajuna ila istirahati ba'da kulli rak'atain aw ba'da kulli arba'i rak'atin. Sambayang pain na tarawihin, pinataha pain na may imamin. Maananin niya, may masa doy lamba, telu lamba, amman suratul pain te Baqarah atau inainin ni surah, atau yan kay kahanin mag-ubus Quran, na masa may duwe sapha, atau may 4 page, na naan sininin, mian, ang kanya pain na kaalinan sambayang tarawih, paggiaahin pain ni taha, bang si bakas ng bahayang katahaan se, na magkalagihan si painne pahali si tiap-tiap 2 rakaat atawakan 4 rakaat. Okay, ku itu intag kita pahali gak ke katauhan bi yan may imam malai si kitehin atau antag-antag wen kahba 4 rakaat pahali. Pegge bakas kita pahunate kita bakas kita ngammal pegge taha manamal mi ayatin pahali kita. Ilien salatut tarawih. Tadawi bang si bahasa Arab painne irtah. Pahali na ukyo. Atau apa ini? Istarih. Pahali na ukyo. Na inid do billahi kalimat ilien. Irakyo pahali ang kanina pa ini. Salatu at tarawih. Yan sambahayang puas kyo nga hinang ni. Mian pahali kyo. Nanan sininin mamasruin. Gini kyo sabi magbasa may Quran. Si elet ilien. Ga ini. Di na kadya kyo pahali. Nginum kyo bohe. Sa miyaan. Ubus may kyo continue. Ng bahayang pabalik. Pasumyats tarawih min ajli istirahihim. Ang kanina si pain ni kaalenan tarawih, paggi uwe pahali se, sabab pain ni pahali re, yan ay pain te, mian kahaba puas 2 rakaat, atau 3 rakaat. Kung ito, maananin bang kita may magsambayang sangim, magtarawih may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, na dumayin si may straight ni hadya, mian pain te, bang kiyo makakite, na webe sabgay tinambos sambayang nung ubos kiyo pinain pahali, nginumbohi kyo daa. Bangin ang bahayang sangim na makaine bang 2 rakatus pahali dadali nginumbohi sa miyaan. Lagi bang may magbasa Quran miantaha manamalan dapat kestiahin. Pagyawe sa iyan ay maksudnen. Okay? Ikaduwe pasuno dalilu masru'iyati salati tarawih. Ini be pangiddoante dalil in sambayang tarawihin mian painde tasara atau sara painte. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه في بعض ليالي رمضان فلما رآهم اجتمعوا في المسجد وكثروا من ترك ذلك وقال لهم خشيت أن تفرض عليكم متفق عليه ثم أعادها عمر رضي الله عنه في عهده وجمع عليها المسلمين ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وهي سنة معروفة ماضية. معناه نان Rasulullahin mian nambahayangi painte piembahangi la si Madinah si painte Masjidun Nabawi makasambahayangi painte sa miyaan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubusilian pagtakite ni manusiain kad mian painte kathurat hek ngahek kane painte ngahek kane na ga ni hap masjid tininggalan ni wene tinalewiye kau kannal aahin ine wajib. Pagyawe amian painte tawa wajib sisiye. Pagyawe hunit takaya sambayang ininin. Napiung ko bisan duli may waktuhin hek karugay makahinang ni. Nami kisa bang kahaba sangim 8 rakaat 10 rakaat sinambahayangan nun. Namaanan ni sambayang painte tarawih itu dumain pardo. Sa si bulan Ramadan may palanggungan si agama nakalugian ni sab sibaran kuduk sibaran no sinduehin magtarawi sinduehin nga hinang amal ubos ikaw nengge bukadje kayo may baran ininen mian painte ubos bang may barbel mian painte binengket nung takole no ubos ininen lampung no dialam dambulan do kalugian doon kay mo sambat bahasa yene mian painte Tagalogin. Okay? Puas ang banilien painte mian paggega pagsambayang ni ahin si zaman Rasulullahin mian ined do si Omar kemon painte iyan may manusiain tinipunwe de magjamaa siya. Nasampay ko ito ininen ne tabilang ni painte magjamaa kite kaba kite ng bayang painte tarawih. Ada 2 rakaati salati tarawih. Pi rakaat sambahayang tarawihin. Ku itu pakalik ininen te daran tatilew. Amban ako ne, si may kasawayan ko, duksad di may kaguruhan. Pira kaat sambahayang tarawihin. Pira kaat, okay? Lil insani,
si aapain ni manusia manambahayang lay ay yusalliha bi ayyi adadin. Makajari pa ini nambahayang si piye-piye rakaat. Bi arba'in makajari pa ini 4 rakaat. Makajari 4 rakaat pa ini. Au 6 rakaat atau pa ini mian ini 6 rakaat atau 8 rakaat. Au masya atau piye-piye ni tagees ni. Makajari pelabihan ni, makajari haja 4 rakaat, makajari haja 6 rakaat, makajali 8 rakaat. Yusalliha rakaatain. Sa kantang panumian pa nambahyang ni 2 rakaat. 2 rakaat. Tedok bi. Mananen yan sambahyang tarawih itu ga niya muhaddad mian sambahyang sangimi ga niya rakaat tinartantu. Ga niya pa inti rakaat tinartantu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna. Bangkyaw pa ini nambahayang sangim 2 rakaatun haja ye. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambahayang sangimin 2 rakaat muttafaqun alaih. Thumma yutiru biwahida. Puas ilian bangke upama nang bahayang 4 rakaat na magwitri kyo da rakaat tambahanun gansalun. Bangke nang bahayang 6 rakaat magwitri kyo da rakaat gansalun. Dukmian pa inte gansal yan tarawilay atau akan sambahang sangimlay. Bangke nang bahayang siyam 8 rakaat gansalun hinangon pa inte mian pa inte ine. Mian siyam rakaat. Bangkyo ng bahayang 10 rakaat, hinangon 10 rakaat, tambahanon do witri. Tedok bi. Okay. Nawitrihin say endusab. Say endusab may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kapandakan nendo kasamura tahati. Sambahayang sangemin 2 rakaat, piye-piye ni tag-esno. Do kasal kita kamurahan. Piye-piye ni tag-esno, ubos las ng bahayang kyo da rakaat, makapag-witri ni kyo. Okay? Mag-comment sa kambang niya gay ta ano bi. Bang niya gay kapastian bi, duk tapasti te. Bang upama mian lakkes pagsalasay koy. Mian mag-aka kaam. Mag-aka kaam bang lakkes. Palomboy-lomboy te makajari do sa pinalomboy, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pege maksudten magto kite. Dumain kite magpasikat, dumain kite ineruk ine, panuante me bangsaten. Panuante bangsaten. Mian sayrun bi dukta kita me bangsakun. Tedok bi. Okay. Lakin al-afdal sumagawa pa inne pinakamahapin duk sunnatin ayusalliha 11 raka'ah. Sumagawa tamanan ha pa inne 10 rakaat. 10 rakaat mananen nambahayang kyo 2 rakaat min 5. Ubos bu kyo magwitri da rakaat 10 rakaat. 10 rakaat. Atawa pa inne mian pa inte hinang nuy sanggite kantang ni. Min 5 kyo nalam mananen Allahu akbar 2 rakaat ubos salam ni sabkyo 2 rakaat. Bu ni sabkyo Allahu akbar salam ni sabkyo sa mian 2 rakaat ene. Kamin 5 kyo nalam neng gene sabkyo las rakaat makawitri ni kyo mananen 10 ininen tamanan hap. Mian ininen pa inte tamanan ha paggewe naan si ininen pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatilaw Aisha bang pira rakaat sambayang ni sangemin pa inne tambu riwayat 10 tello. Na si saien mian may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam taha inahin taha ayat nen mian bang patek kapandak kulang ini rakaat nen sa taha ayat nen. Sa mene ni kyo si baranno bang pahikano rakaat nen dukyo gay pa inte mura hapus us papandak-pandak no ayatin atawa isab patahan no ayatin pakulang no rakaat nen kung may 10 mian may 8 rakaat ubos pa inte nengge kyo ni rakaat kasiyam ga niya problemane qala Syekh Ibn Bin Baz rahimahullahu ta'ala al-afdal ay yusalliha 11 raka'ah. Mian tamanan ha pa ini ng bahayang 10 rakaat fa in sallaha thalathata fa in sallaha 13 raka'ah fa huwa aidan sunnah. Bangyan ng bahayang pa ini 10 rakaat tahinang do sabiya sunnat. Bangyan ng bahayang pa ini 10 rakaat sunnat do sabiya pegi Rasulullahin pa ini tahinang wene. Wa in sallaha bi 23 raka'ah kama fa'ala dhalika Umar radhiyallahu ta'ala anhu fala ba'sa. Bangye pa ini ng bahayang 23 rakaat
ga niya problemane pagtahinang we si Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sa inge panambahayang 23 rakaatin. Nasok kwe doon halulay. Allahu Akbar, 2 rakaat ko sambayang subuh. Ubos mian, lain isab kyo nenge. Min sampuk dambua kyo, min sampuk dambua kyo painte nalam. Min sampuk dambua kyo nalam. Mian painte, 2 mian, bale 24 rakaat yan. Ubos las nenge kyo da rakaat. Ubos salam ne kyo. Tahinang 23 rakaat. Bang pe labihan no, gak niya problemane. Bang pe labihan no, gak niya painte problemane may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru fi adadi rakaati wasi. Yan pa ini parkala to, hinang luhay to en. Dagiti magpahunit si barante. Kala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Pain Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ba'da an dhakara 20 wa 13 raka'ah wa gairuha, puas ang bansinabot ne 23 rakaat pa ini tarawihin ini sambayang sangimin lain witrihin wassawabu in kasaben nalanen pa ini anna dhalika jami'uha hasan kemon ilian pa ini ha kama qad nassa ala dhalika al-imam Ahmad kung pa hindi tabisawa imam Ahmad wa annahu la yuwaqqatu fi qiyam Ramadan adadun dugga niya tabettad pa inte si sambahayang sangim yene bulan Ramadan lay mian pa inte piye rakaat ga nambahayang keu kabayaan nun pahikahon ibadat nun may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabennal in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yuwakkit adadan ga kita inakahno ene bang piye rakaat sumagawa mag-aka Aisha miyaan tahinangnen mag-aka Aisha 10 rakaat tahinangnen atawa 10 rakaat tahinangnen bangkyo palabi mian bangkyo pakulang ga niya problema na ininen da pahunitanon baran nun importante maghinang keo pahapon niat nun pabentelon niat nun magukyo taubat si Allah subhanahu wa ta'ala ininen mahapin bisan pe kyo sab ng bahayang dangi rakaat yalam daelew banggay ruhap niat nun banggay ru tumawa atawa bisan besab kyo magangan-angan ng bahayang ko dangi rakaat minsangem banggay ru bebbegan no ga dunia pa inte gunane awe hap niat noy ilistawe Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa dumaindo mian pa inte kwe pa inte iyan ay pagbebegin atawakan hininangin naku ito nga hinang keo piye tagi-es no da keo magpahunit may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala may kapung tinaihan ko mura manamalan agamahin pamurahan tekam si pagsalasay fayakunu takthiru rakaati wa takliliha bihasabi tulil qiyam wa qisariha iyan pa inte mian taha nike pa inte mian pa inte anunun hekka nike rakaat nun atawa kulang-kulang sinabab ang banyan ni ayat noy bangkyo mas sa ayat pinataha nataubos nun may 10 tambuwa do 10 teluro pagyawe sabang may kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falak makadari pa hekka-hekkano tamba-tambahanon kemon ilien may kapung tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay ilien lepas si kao gay ilien ilepas wi Allah subhanahu wa ta'ala si kao gay ilepas amban ilien mian da kita mahunitan ginhawa barante bang upaman niya mian sambat niya lai pagpayam no munapik dume sa nun napalampung-lampungon ano nun yan ayat nun bisara ini neng makadari binisara piyo ko takalay ko sa si lecture ne paine pagpayam no paine munapik may jamaan nda kyo magpataha nagai bang pagpayam no yan may jamaan nun lisu-lisuan na mian boon siya ng bahayang sa dakyo mataha kahaba 4 rakaat pahali kaam inum kaam bohe duksegay lisuan no ni sab kyo bang kyo mag-imam lagi kao imamin kuwe ni sab kyo wakahante kyo pahasa kao lay asal ustad to nebe asal mag-amal mapahapin ne serious ni kyo nadaa bang kahunitan aahin pajamaa si kao danan gay na maghinang danan gay magtarawi urungan teka mian pa inte misal dalil may kapung tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian Muad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu lai si Madina mag-imam niya si Dambuwa Masjid ito sahaba si Jaman Rasulin pinataha we ni manamal ayat nin na may aahin kahunitan naman niya magsumbong si Rasulullahin pa ini afattanun anta ya Muad ini okyo Muad magbobo okyo pitna dananaahin gay pajamaa dananaahin gay ng bahayang mian sinabab ang ban pagpataha no
Nabang upama kao imamin, magtuhot kay rukme pong tinaino, magtuhot kay rukme andano, lagi may matatuenon bahi-bahi ni si luma, napapandak-pandakon, kahaba 2 rakaat, baohon si pahali, tilehon si bang si hapos, mian kahaba 4 rakaat, pahali kaam. Sa inin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, da kita magpahunit, alhamdulillah, umabot 400 mian, 400 dambuak mamayam si kitehin, magsukur si kaam may kapong tinahan kami si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magsukur si kaam. Sa iyan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine sambahayang tarawihin, salatut tarawih, tusra'u lil wahidi wa tusra'u lil jama'ah. Sambahayang tarawihin, sinara pa ini dendangan kyo ng bahayang. Upama dendangan kyo mga na jamaano, ng bahayang kyo dendangan no. Panambahayang tarawihin, kwero tasabutay, 2 rakaat, kwero sambahayang subo. Bang kyo makabalik, patiha, duk ayat, mararahin na inang bahayang kyo. Gani a problema ni. Da kyo mahunitan dino. Sa mian pa inte, dasab kyo ngalahan-ngalahan, we gini kyo magbalik Quran, we gini kyo malik ayat saddi. Sa importantihin, malik kyo may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabango pa mi ang taga-asawa kyo, magjamaa kaam. Kung ito si luma, magjamaa kaam no kahli pamilyano, mian pa inte, bang kaururuk andano, mian pa inte gani, mian ga peni anak bi, kwe kami, mian pa inte ga peniya, mian mag-uwasan, ga pa inte niya to, nasideluhan pa inte anuhin, imamin, sinambulihan pa inte, iyan ni andanon. Nabang kyo taga-anak pa inte, taga-anak kyo 2, lela, nasidel ka o imamin, ubus jamaanon anak nun, ubus andanon yan nirendehin, sibukutan. Sa iyan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, kantang miyan pa inte anuhin, panambahayangin. Sa iyan, 400 ko ito, 14 mamayamin, alhamdulillah, magsukur si kaam, may kapong tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yajuzu ay yusalliha ar-rajulu wahdahu wa yajuzu ay yusalliha jama'atan wa huwa al-afdal. Makajari pa ini idindangan, makajari pa ini magjamaah, duk pinakahapin pa ini magjamaah. Hatta law lam yakun ma'ahu illa rajulun wahid aw imra'atun wahidah, bisan pa ini ganiya sawe ni. Men dambuha haja pa ini lella, dambuha haja dende, tayo nang iyan jamaah ni. Tayo nang iyan jamaah ni bang upama magjamaah kaam, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu lil mar'ati an tusalliha salat at-tarawih wahdaha. Damikian si may karendehan, may ibang sate karendehan. Si may ibang sate karendehan, mianhek ka o pajamaa pa inte si social media, si TV sa miyaan bang magtarawih ni haramin, nanambayang ka man di bihadja. Ganiya problema ni gay magkalagihan o si may kyo magjamaa. Nambahaya nga di kyo siluma dindangan. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aw tusalliha bimra'atin wahidatin aw bimajmu'atin nisa. Wala yajuzu lil mar'ati an ta'umma ar-rajul la fi tarawih wala fi ghairiha. Bang upaman hek kaserendehin, ganiya lela sawede, ganiya lela sawede na magjamaa se. Sa inyo kahantang pagjamaa dendehin. Okay, ku itu hek ka manamalan mian dende ku itu. Bang patik ka gani lelare. Bang kaan telungan atawa 4 atawa 5 pakite humbininen. Pamaya mo bininen. Magsap kaam bang kaam dende kemon magdambuak lain kaam. Ubus imam bin si tenga dambuak lain duyen. Gay makajari parehelo imam bin magkam dende. Pegi lelahin parehelo imam nen. Bang dende gai magsap kaam dambuak lain imam bin si tenga. Nairu sinambayangan bin. Kwe du pa inte iyan ang hinangte ganiya problemane. Ganiya pa inte problemane. Sumagawa dendehin gay makajari mag-imam silella. Jay isab makajari mian pa inte mag-imam silella. Bang upama lelahin gay tao, gay tao us dendehin tao. Upama mian mukali upama tabiya mian. Ako mukali ku andakon pa inte ustada tao ye matawi. Nagay makajari iye mag-imam si ako. Si bay tuhot si ako hangkan lelato. Alhamdulillah daran benin bos lelato si pag-agama ni ke mian si pag anak anda ni ke si ina ni pada Allah Taala ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa lelahin atawa lelahin langke wam bandende na ini mawajib si akuhin may kapung tidayhan ko si agama Allah Subhanahu wa Taala na magguro ko si andaku ubos bu ko mag-imam si iye bang upama nang bahayang ko si luma. Dumay ni sabsukatan ni kao sab imamin sa miyaan gina kayo magguro si iye. Naga isab. Sa
Ye hadya pakaragan no yain gay makajari mag-imam si kao si sambahayang. Gay hadya makajari mag-imam mian mag-imam si kao si sambahayang. Sabang ye tao si agama atawa benna si iyahin na si meron sabtuhot no. Pagya sinduehin bang me pikilan me andane bang me pikilan me dende rugay tiduhot wa der gai. Bang hinanghap si may tuhot te me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tamanan hap ne mian pamakitenong si andano iye bang patek ka mian bisan du kamali andano mang me kamali diki-diki do paino bennal ke orang asal hap te manamal dalam pangatian deo ta mian tafil de manamalan magrespeto ke si siye eseb nu se manamalan sayen ubus niya waktu pahali-hali ta ano nero ta pikil-pikil nero anak kamali hatu ko pa inena gania pag duwe pa inte makuye maaf si kawang kan kita lelato mian sibe kita gi ambu-ambu magtuy nga ma sibe kita gi ambu-ambu magtuy nga ma ine kita lumuas amban ilien kapandakanen dende bang kew gania pa inte sawe no lela makadari ka magjamaah si tenga pa inte imamin mian sa dam buwa lain dukam bagame kahekka makajari tambahan no lain sa miaan sa masi-masi si tenga pa inte imamin sayen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ku itu balatun kita yajuzu lil imami ay yaftah al mushafa liyaqra fi salati tarawih makajari pa inne si imam mian ngantan Quran bangyan ang bahayang tarawih makajari masa-masa sa miaan masa-masa Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim gani ya problema ni ngantan kiw Quran lagi nen yene siye magmaksud ubus de Quranin atawa isab yene siye ge bang niya jamaanu ge makabasa Quran andanu ke anak nu ke ge makabasa Quran ubusun Quranin okew imam okew matatoe mian pakalehon si siye duksab sige lugi ang kanian sibe ubus no Quran lay dukse makakale may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa in parkala tulu hamanamalan qala Syekh Ibn bin Baz rahimahullahu ta'ala as-sahihu annahu la haraja min al-qira'ati fil mushaf idha kana al-imamu ghairu hafidh mian mabedalin pa inni amban bisar ahlul ilm ganiya ba ni problemane mian magbasa kyo Quran bang kanian nunumain kyo hafidh egi kyo makabalik Quran mananen makabasa kyo sa kyo makabalik Quran nana sayen mian painte antaran tarong sa miyaan atawa miya kyo paanuhan no sa miyaan lagi may Quran hadje Quran hadje payam-payamon sa miyaan ubus basa-basahon painte bang kyo yene narawilay aw kana hifdhuhu da'ifan atawa painte mian makabalik sa biasa lepas do happy mas labi happy magtontong Quran. Wa kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tusalli qiyam al-lail khalfa mi'an zakawan wa kana yaqra'u min al-mushaf. Aisyah anda pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka siya painte ng bahayang mi'an imam nen ine masa mushaf mayam painte Quran maananen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gaituin niya mian luha manamalan sambayang tarawih luha manamalan dah kita magpahunit bahasa pagi kyo makabasa gini kyo narawi doon Quranin gini kyo makabalik gani ayat tabalik no doon Quranin narawi kyo may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala okay pasuno mal miqdaru fi salati tarawih ama ma miqdarul qira'ati fi salati tarawih sa inyo pa inne may antahatahanan magkumasa si sambayang tarawih as-sahih ine mian pie tagi esno sibay bangkyo masa mian pa inte si tagi esno duk siragbanon da isab kyo pa inte masa me sampu lambane ubus gade niya khusu'no ubus jama'anun tuline niya takita bi ke video Malaysia Indonesia ke bang Malaysia binasawe ne suratul Baqarah ke mon tuli jamaanen na ininen gayhap na niya isab video re mian mag-contest mag-alistuhan isab mag-istuhan isab mian pa inte tarawih 20 rakaat 2 minit 2 ede la ilaha illallah 20 rakaat 2 minit ikukulang pateng sidang buah video 7 minit 20 rakaatin sambahayang dailyen luu ka na dyan sa gay tinaima nahangkan pag kiumas sa pahap-hapon may kapong tinayahan si agama
mian painte da kyo tanto magpataha supaya ni khusu no atawa bang taano no rusab si den nang nenangan kyo si baranno makajari kyo mataha ganiya painte laisa laha miqdarun muhaddad makajari masa tinga sabha mian painte man suratul baqarah upama pa Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum ila qawlihi ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun tamanian hadjabu kyo paruko la isuk patadun nisab ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun tambahanun tengah-tengah aja atau bisan me dua lain iebe payamanun iyan men si mian si kahapan lesanun me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa painte sine-sine mabaya ngeddo pala hadje pala hap na pataha-taha ni pataha-taha ni painte yan pamasane si rukuin pataha-taha ni pasujudnen pataha-taha ni ayatnen pa Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid tamanan tapit ni kyo si Allah ta'ala bang kyo hinabu paruko hinabu pasujud pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthiru du'a pahikahon di painne dua abin waktu bi pasujud naan sininen may palanggungan si agama kalugian doon kaymo men kalugian to si ginahabaran ko kalugian lo si kao kalugian si kita bikemon bang mismo si may sujud tabi kita bi kita bi ngandua si Allah subhanahu wa ta'ala maka ini bang kyo ngandua Rabbi inni zalamtu nafsi o Tuhan ko o marihala ako tatanya niya ko ginawabaran kun fa in lam tagfir lani bangko gay ampun no la akunan na minal khasirin paniya ako amban me aalugi itu ay namban me dua ahap manamalan yene mako mian magitirap keo akun no si Allah ta'ala hek manamal duseno akun no bangko ya Allah bangko gay ampun no paniya ne ko amban me aalugi na makaase ne ko Allah subhanahu wa ta'ala bang parangkat no tangan no ininen mako keo dua iya Allah ta'ala banggay tayo ni si kao. Ubus gay kyo bisan ngandua iya Allah subhanahu wa ta'ala me. Kapung tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya manamalan. Iya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya magtepduk. Miyan kahadyahan ni. Iya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaliku bijalalihi wa azamatihi jalla fi'ula. Iyan samyaan. Ubus gay kyo bisan men painte. Miyan maku bang kyo hinabupasujud. Sumagawa pagpakuduahin si kemon sujud. Maananin dumain kyo magtartanto si dambuak sujud. Upama, si kahinapusan sujud, patahaano. Ininan, yamilu ilal bid'ah. Miyan paasik si bid'ah. Sa antag-antag lai si sujud kabayaan no, itikad nun manjadi si kemon sujud. Bangkyo upama ngandua si kahinapusan sujud, gani a problemane. Dahat ja kyo mag-itikad in duaahin manjadi hadjalai. Mana pagyawe, hadisin mutlak. Maananin tek kaya general si kite ga tinugila. Okay. Na mabili kita balik bangkyo mataha maslabihap kapainte pahala ni pegyawe pinahalaan kita wa Allah ta'ala si mian si hinang tendo. Kuado betude ta bulak dunya. Bangkyo magtrabaho 8 oras gadjinon mi 4,000 bangkyo mag-overtime tambahan no ilabi-labihan. Nasayan Allah subhanahu wa ta'ala may palanggungan si agama. Pag urong ni pahalain magtepduk kahadyahan ni magtepduk kaadilan ni gay ile paswe ni hinangten kemon lugtu no iyan pinahalaan we Allahu subhanahu wa ta'ala. Okay. Mian ini pinain sunnat ke si imam magubos magubos mian Qur'anin dalam bulan Ramadan. Pain Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala la a'lamu dalilan ala anna al-afdal ay yukmil al-qira'ah yani yakhtim illa anna ba'da ahli al-ilm qala yustahabbu lil imami ay yakhtim al-Qur'an hatta yahsula liman ma'ahu ay yusmi'u al-Qur'an kullah wa qala fi mawdin akhar khatmul Qur'ani kulluhu amalun hasan. Pain Ibnu bin Baz ga pain niya katawhan ko dalil we sunnat mian painte magubos Qur'anin si bulan Ramadan sumagawa pain niya amban may ahlul ilm kasinduhan may ulama sinunnat we de mian pegyawe bisara Allah ta'ala chance na enduk yan may gay makabasahin yan may gay makabalikin pinakali si siya lagi bang may pajamaa si kao na mian bang kyo pajamaa si siya may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan natakali-takali no binas sa Qur'anin
takaleno painte binasa Quran hangkan pahapon niat nun mian painte supaya painte tinaimain hinang nun. Kaya mo niyan painte hap. Bango pa mapain ng bahayang ahin, idha sallal insanu 11 rak'ah, aw 13 rak'ah, aw 23 rak'ah, aw gayru dhalik, falyaqra fi akhiri 3 rak'at. Mian bang pain ng bahayang aahin, 12 rakaat, 13 rakaat, 23 rakaat, siwe iye masa yene kay napusan telu anulay. Telu mian painte, yene rakaat le, yene witrinay, pegge kabiaksan, sikite telu rakaat witrilo. Mian sunnat ko ininen, iyan kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala padagnaan rakaat si telu rakaat le si witrinoy basano suratu a'la sabbih isma rabbikal a'la itu ang binasanon. Ikadue kul ya ayyuhal kafirun ikadue rakaat ikatelu rakaat kul huwallahu ahad. Ini nen painte sunnatin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala nabangya masa si may saddi ayat ga niya problemane mian painte jinari ruisab sa sunnatin ininen. Okay, tedo bi fi raqatil akhirah min at-tarawih kahinapusan paine mian araka'a amban sambayang tarawilay wahiyal witri mian paine yene en witrihin paine yarfa'ul insanu yadayhi insya'a wa yad'u du'a al-qunut mian parangkat ne paine manusiain tangan nen duk ngan du'a ane du'a al-qunut yebang kyo kahinapusan raka'alay ne yene sambayang witrilay las rakaat ni kyo ng bahayang na ubos pa inte Allahu Akbar ubos paruko ni kyo Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah nanaan ngan duwa ni kyo parangkatod ni tangan nun kuya nito sa putte naan si ininin waktu pagparangkatan tangan parangkatod ni tangan nun ngan duwa ni kyo kyo imam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait ila akhiri. Ininen panagnaan painte dua kunut duk mian painte ine sine-sine mabaya balik ko mag-inbox ka ang pabalik mian sinulat we ko bahasa ano ininen bahasa yakan in English we ko sige makabasahin ubos painte niya me dua pinaturul we ko taga baris duye na makadari patuun pa ano ne mian painte pasugpat na ininen bang pain Sheikh bin Baz naan si ininen pain Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala wa idha da'a bi ziyadati ala dalik pala ba'sa bangi painte tambahan ne amban ilien painte yan dua kunutlay gania painte problemane mian painte maku keu dua Allahumma ansuril islam wal muslimin ya Allah tabanganun agama islamin nukkemun ne muslim Allahumma gfir li wali walidayya wali azwaji wali jami'il muslimin ya Allah ampunun ko duk duwe matatue kun duk kemun duk andakun duk me kaandahan kun magmaganda mahikahin duk kemun ne me bangsa muslimin lagi bang keu ngandua si pagkasino ga tahatire me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine pain malaikatin wala kamithlu dhalik sayen mo sab keu pain ne mananen ngandua kita kay patante me pung tinaiten mian painte dua ahante ngandua kita ya Allah ampunun ko ampunun duwe matatuekun ampunun andakun ampunun me pamilyakun dukkemon ne me an kalasahan ko dukkemon ne me muslim itu en makadua akew si kabtangan nu kemon me muslim inurungan kew pahala we Allah ta'ala additional pegge uwe mag-amin malaikatin bang kew ngalapay sawe no si dua ya Allah ampunun kemon pardusehan kun mian duse pinain tampal duse tapuk pegge mian aku inin magkamali nabang kugay ampun no ganya nanangan dua akyo bisan kyo painte si magiakan si luas saman sambahayangan dua akyo buusanon buhay matanon lagi bulan Ramadan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hek kamanamal dua at tamananhap ya Allah paasekun ko surga tamanan lang kyo yan surga Firdaus ya Allah bang ko paasekun ko surga gania pagbista gania pag-adab sibay maku keo ya Allah magpatalibon ko amban narka ya Allah magpatalibon ko amban siksa kubur iyan amban may pangandua ayan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pangandua ayan bisan keo magiyakan amban iyan makadari ka mag-inbox si ako yan ipasapainte dua ako nutlay duk paturulante ka may dua taga painte taga baris do makadari painte basta sabi mian yan ano tininen
Bango pa, man sallat tarawiha wa awtara fi akhiriha thumma arada ay yusalliya fi wasatil layl aw fi akhiri falahu ay yusalliya ma sya'a min ar-raka'ati yusalliha raka'atain wala yutiru fi akhiriha li'annahu awtara awwal al-layl wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la witrani fil layl tammat. Ito ang napainte anuhin. Taubos na ko painte anuhin. Subjective. Okay. Mian, bang pain ni aahin nut magtarawih. Okay, naan sinin intabihu. Pamanon bimahap. Bang pain ni aahin nut magtarawih. Ataw makasambahan ng tarawih. Magjamaa si siluma. Duksa iyan nus magmakawitri se. Ine manjari se. Mian nambahayang kiyamul layil. Puwas na nga bahangi. Makajat awe manjari. Sa danewe magwitri pabalik. Daniye magwitri pabalik. May kikam nawak atau may kikam mag-inbox bang puas sininin. Arakala ta pindot bitawagin. Nabekkat kita, paya kita. Bekkat kita. Pagya, bisan no may maglupog miyaan bang. Bang bekkat, karyanan yung taamban do, taano ro. Miyaan taamban no isawenin. Hangkan, bang puas sininin, makajari ka. Bisan kam si ngapat-ngapat. Makajari ka mag-inbox, kami ruyan kemon, si Facebook ko, si Facebook painte, alim mian painte mursid sa nuok, alim sibyan painte sukor, dukbe kasawian kami. Ganiya problema na sine-sine. Si Mek Madina lo makajari ka amnilaw painte Dr. Bayan, mian painte Master Al-Jibrin, dukkemon may kasawian de. Yulo, kilalehon may guruhin, to si Makka painte Dr. Dhul Asri, duk painte mian, si Malik Suod niya sa paintala iyakan, si Alsam Dukemon may kaguruhan, nilew kaam. Dumain ni Hadja, dambuwa guru panilewan din. Pagye may bang patek ka, mian guru sinelo, bang mag-reply, da kaam jumo. Nilew kaam siguro sa dili. Nilew kaam painte, siguro sa dili. Balik te pili. Danik, pain Rasulullahin, ga pain niya, witri duwe dalem dan sangem. Mananen bang kyo mag-witri, dambuwa Hadja kyo. Minted di Hadja, danik kyo mag-witri pabalik. Natamanan hahap, hinang nuwitrihin kahinapusan sambayang nusangim. Bangkyo ng bayang tarawih, na danig kyo magwitri, upama bangkyo rendangan do, mian ubos, may kyo magwitri, bangkyo bakas tahadjud. Bangkyo imam, na magwitri kyo painte, pinakahapin pag iname sawe noy. Iname sawe no, duwal bang kaam mag-ison, paino, mian ginero kita magwitri. Bang makaanuhin do kami. Sabi mas labi, ahwat, pagpasiguraw kyo, si medya maanon, pag kahit kahanaw tuli hadya, da ko'y nakahan. Baon na siya magwitri, ubos mo kyo pa yung tenenge, iyan isang emlay, ng bahayang piye-piye na miyan kabayan no. Pagyaway, bang magsambahayang imamin, pangiddo bi barakat ininen, do iyan ay bisara panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kaamusa sa ingge ubos imamin ng bahayang. Bang upama magwitri, telu rakaat, kahinapusan, upama may lai sikite. Lai sikite, sebunbi, alhamdulillah, 472 mamay, 74 mamayam sikitehin. Arak pe mian painte 500 an sini. Mananen yan me oras ko ito to hek kan be ng bahay ni ano ne. Mananen magpaidda yan pa-accept ninen. Magpaidda yan labian Facebook live ninen. Magpaidda. Dumay ni sabsinduhin meges mian pegge bahasa mian irak kita gay magano ne. Gay. Ingge ni tahinang nun ine me kinikyo magdawa bang kyo matay. Ine sa dinawahan nun, mungkalon dinawahan nun. Guys, si tagi-SGS nun may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mian, pain Rasulullahin, sinesine pain na ng bahayang nut imam. Man sallama al-imami wala yansarifu hatta mian yansarif al-imam fakaannahu qamal layl aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang pain ni nut narawi atau ng bahayang qiyamul layl sangemlay, geye usa sampai magwitri imamin, ubos may kaya usa bang asal ubos ni kemon, kue du kasambayangan ni dan sangimlay. Pula ano yung kue du kasambayangan dan sangim. Nasikitelay si lahat, bang magwitri ne, paluwas ni akahanti kayo. Matukan may guru bang patek ka. Matukan di sigatuan. O bahasa gede o gayhal ka si siya witrihin ka Pagge may guru lubang sige magwitri, ni an painte kabayan daw, hinang witrihin ng kahinapusan sangim. Bagi magtahadjud siya si luma. Nakita isa maghadde kayo. Inedda si kupanin nigup-nigup sa miyaan si luwas masjid. Wait yung ka magwitri. Pinain siya magwitri. Ganyan ko magwitri. Nambahayang sa ako si luma. Ina kayo manggahak dutuli. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Inakahan kita wa Rasulullahin.
Inakahan kita wa Rasulullah bangkyo pa inenhut imam ng bahayang. Bangkyo pa inenhut imam ng bahayang. Dake uusa sa ingge. Ubos pa intain sa bahayang lay. Kue dukyo makasambahayang ini kasambayangan no sangimin. Okay? Na ilian pa iti subjecte ko ituhin. Sambahayang sangim, sambahayang witri. Lampung manamalan. Lampung pa inti manamalan me. Kapung tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Ganiya, kapandakan nen. Sambayang pa inti may antarawihin atau akan sangimin. Tamanan hap, 10 rakaat, 10 mian 2 rakaat. Uus la ini pa inti witrin. Ini nen tamanan hap, ini nen sunnatin pag-uwa tahinang panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uus bangkyo ng bahayang piye rakaat ne, nagansalo na jaruk ng buwa rakaat. Magwitri kyaw kahinapusan. Ito en pa ite kapandakan subjekten. Ini manjari mangantan Quranin, manjari. En pa ite mang kita hinabu, mas sa pa ite anulay. Pa ite anulay inete. Mag-imam lay atawakan magtarawilay. Ilian me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pandak-pandak manamalan mian kiti hadya magpataha to. Pegge banggay sa pataha te ano manamalan inete. Mian gisab tahati we me bangsakon atau me kapung tinaihan kon. Na piyumpi ko bang pareheng ni kitabi atawa bang namba-namba pi kitabi. Pegge ako lay bilang ngalong koy ni en. Mian kaupi kami mag-class pasongsong niyaan. Niya mian painte sawe mag-class painte si internet. Sila biyan Zoom insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mian mag-ison. Ubos po adapon in muhadara kami ininen. Kawa sa inin oras istidi ininen. Magganti-ganti kayo painte. Sine-sine painte makasandal. Duk sine-sine painte mian baya. Pegge kabayan te tu ako kabayan ko nilawelew ko. Paggigay ko baya, mian pa inti ano, kapaan kun nga daw ko pahala sa magsawsaw kite. Bisan pahala to, magsawsaw kite. Importante, mian pahapten yatten, may kapung tinaihan si agama. Okay. Panamba kun garunia panamba, mian bilang hadja pamakeseg sin mian pa inte imante, mian duk, yene mian painte kakahinangte siya ipahapten yatten garo niya pagke bang magkaat niyatin gayan magmumpaat bisan pe sa ingi hadya hinang nun panggay painte mian pahapten yatnut gayan magmumpaat may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ko inita bisarati an sinilay. Okay, ko ita bisarati an sinilay na murah-murahan bang pain kitabi ngagad ako katuan buhat beteng kon kahaba tarawi binangunan ko. Way buhat beteng nun hatut yung mangan pabasag. Sibay kita kay mangan pabasag bang buka. Bang baya mian hap pag ano nun. Hap mian pag inenun te. Pag amal nun. Sibay kyo kay mangan pabasag. Yebe ganta-ganta hadya kyo ano. Ganta-ganta hadya kyo esohan sab. Dug ganta-ganta hadya sab kyo yan oras pamangan noy. Yan taubos no yan, tupas binalanon. Sayen. Inshallah, yan in-upload do sa bito si YouTube. Si ngapat-ngapat, gini pa inusa si live sa masimasi ang upload kami. Duk mag-subscribe sa kampainte si channel kami. Ngapat-ngapat, may kapung tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Namba pepe ka tuan nilaw ni bedja kam tambuwa behadja magpain manambalo kwe boy sulatin agir be makaine kay mon iyan bayo magpain lubaya ngedo kahapan dahadja kite magsasew dahadja kite magsasew arakul nang late pagamention mo kuin. Okay, iyan me painte mian pa esep de lulay pon tarawilay balikun bi ganiya painte problemane mian parkala to lampung numanamalan duk bakas ne yan salasay kumuraro rakaat nen pie duk tamanan hap sa maglambuat sa poktello ilian dume kapung tinaihan si agama us waktu nen amban puas isa sampai pa ite dehlo amban pajar ini hukuman siya magpuasa pasuso si anak ne katuan magkada atau magpidya bang sa upama muka bang kyo magpasuso si anak no katawan no kahalanin pagge bang kyo magpasuso anak no mian niya waktu gay kahapan na kanakin mian painte si gatas lay bang kyo gay mangan
Naubo si sab atawa isab ka usab magkaatin. Si sayan kahalan no niya may bisa may ulama ininan sa do ko ka am matamanan mangurahin. Duk ininan insyaallah marajihin insyaallah taala. Mian magkada itong ne piye ga kapuasihan nen si bulan Ramadan. Itong ne ubos pagpuas sa bulan Ramadan lay mian painte magbayad gay makajari magpidya. Pegge in mian painte magpasuswadak to banghadjahadja ni anak kim kole neru. Dumain kuya masaki yan ay paintes asa sakin ni manamalan. Magkada Post no pa in live no ito katuan to si FB paman ko ba awe post kurang makajari do bahasa te pangandwa si kunutle katuan. Hap hatubang bahasa Arab dok mag-text sa kam niya may dua-dua makajari mian painte basa sabi bang makabasahin do. Arabic dok bang manggain niya do sulat ko English pandak bale dalay bale dambuak pa inte page sa miyaan makajari ano bi sa inge ka ton kami den dito si lahat unta jari do kami menambahayang tarawih may 10 PM awe pakalehon den de si Arfida makajari ko pa ini nambahayang tarawih may 10 pagay lagi may kapung tinaihan 10 busy lagi may OFW pa inte maghinang siluma ando dang busy si manamalan si oras ko ito ininen asal tamanan asal hek kanambat bang bulan puasa kay hadin na sa astel si amune. Daka mastel asal sa ien. Ibadat biyan mag-serve kam si siye. Us narawi ka am bisan melisag sampuk duwe. Bisan melisag dambuwa kweta painten. Waktunen puas isa sampay gay pe pagwa pajar. Okay? Ganiya problemane. Awe si tahajud le gabid darwayat nen ganiya mian ine ubus bang kyo baya makalari kyo painte mas sa Quran. Katuan sa inge tu si kami muasi hadja sa gay nambahayang sa ingeli. Ana bakas nito tapatarang. Si Bedo ng bahayang. Ando dang awe asal bisi manamalan. Asal bisi. Na murah-murahan bang pain kita bimap Allah Ta'ala balik ko. Kwe salawat. Magkalasa kita bikemon. Gaitu inya. Aku ruka man bulak do kita. Adam alaihi salam man bulak do. Way pekyo sabi magtuwas-tuwas. Way pekyo sabi magtakabur-takabur. Way pekyo sabi may ngandiawaan sa weno. Nga niya. Na kulay si me deliver ko bisara sa iyan dumain ko ingan diawan sa we ko dumain ko ini asa sa iyan pamisarakon gay ko makatanam bang ko gay magpapasaksuala gay ko makatanam pag bang patek ka magpalomboy-lomboy kule lepas yan afkar kun lepas yan me maklumat kun asa si sa isa iyan kaam ne painte nga hatine maluyan okay. Now, giro makainan ng bahang adya kyo isa si waktu na may kiri kyo narawi bang kyo busy. Painon si amunon, baba, salli awal, ubos painte ano, inete. Badain tarawih, ng bahang kyo isa, bug kyo na bang painte magano si siye, miyan painte magbuwa kinakan atawa ina hatulon si, ubos, may kyo ng bahang tarawih bang kyo gay busy ne. Sayen, miyan, pasal din de mag-imam, jari pagsag ni ayatin iya takali haja jamaan ni bangi painte mag-imam takali bang haja takali jamaanin takali na duk takali jamaanin kue ahad yani painte binasanin sayan me kapung tinihan si agama Allah Subhanahu wa taala salam doa si kau katuang jazakallahu khairan salam doa do isab jazakallahu khairan Qurtubi shout out sabay kita millennial ko ito mag shout out daw kita Nursida Minnal shout out si Kau Sukor gede kog basa komen Rids Toto salam dua si Kau gede kog basa komen Jehar Asnalon salam dua si Kau mian salam dua si Kau Yusri Jakilan salam dua si Kau do isab mian gede kog basa komen shout out hadja kita sabi kita millennial kita gay kita nuhut si malaat lay nuhut kita si mahapto dasab kita kwe mian ano mian Sauda Said mian Makasait salam doa si Kau mian painte Ummu Abdullah si baby salam doa si Kau Mu'min Alam salam doa si Kau mian painte Alfad salam doa si Kau Zahra salam doa si Kau Haji Saada salam doa si Kau Marpu'a Majiro salam doa si Kau salam doa si Kaam Kemon Yams salam doa si Kau Salwa salam doa si Kau Ahmad Alunto salam doa si Kau Haji Yunus salam doa si Kau Salwa Teng Jalaluddin salam doa si Kau Haji Yunus salam doa si Kau Nu'man Ahmad salam doa si Kau Kurt Asalim salam doa si Kau
Mons Bata Abu Bakar salam doa si kau, Nang Sa'din salam doa si kau, si Sais Iwanan salam doa si kau, si Neneng Arkaris salam doa si kau, Al Nasib salam doa si kau, ingin demian sinduhin intang kita Haria Nasala salam doa si kau, Rusinin salam doa si kau, Abu Rayyan Habib salam doa si kau, Mian Muhibol salam doa si kau, Muang salam doa si kau, Sami salam doa si kau, si Allah dan buat Tuhan, Allah dan buat Tuhan kun salam doa si kau, Masrin salam doa si kau, Salwa Jaiman salam doa si kau, Lukman salam doa si kau, Replay Painte salam doa si kau, Haima salam doa si kau, Sabir salam doa si kau, Abdullah Dagan Ahadin salam doa si kau, Mian Abdullah Haj Abdullah salam doa si kau, Hanifa Iklaman salam doa si kau, si Nuria salam doa si kau, si Suds salam doa si kau, Aina salam doa si kau, Kemon yan salam doa si kaam Kemon, Halaum Aun Nganmu salam doa si kau, Nurham Lumbatan salam doa si kau, Salama Sali salam doa si kau, Jihad Asmawi salam doa si kau, Fix Ajanab salam doa si kau, Alfaz Muqaddam salam doa si kau, Haji Yunus Lazim Azlina salam doa si kau, Nasan Sahalul salam doa si kau, Sabir Sampayan salam doa si kau balik, Ahmad Alunto salam doa si kau balik, Rusimin Matne salam doa si kau balik, Nursida Minnal Tiblani Syukur salam doa si kau pabalik, Nurhan Lumbatan salam doa si kau pabalik, Kemun Kaam salam doa si kaam balik, Mian Abul Halilul salam doa si kau, Sahima Hasirin salam doa si kau, Mahmud au Muhammad Asjajul salam doa si kau, Kalas salam doa si kau, Suaib Ismail salam doa si kau, Arsima Bahalul salam doa si kau, Jondes salam doa si kau, Sabir Sampayan Daran Neninen, Suada Daran Neninen, Kurt Bakas Neninen, Kemun Kam salam doa aku si kau, salam doa kami si kaam, si Anna Katotong salam doa si kaam, Kemun Kam mamay minini, gini kam tugila ako, sabay kita milenial, sabay kita, sabay importante si kahapan dumain kita pagka si oras ti ko ito ininen, tiya may magsasong ni anuhin, tiya ni magsasong mi painte teknolojihin, teknoloji piyong ko ito magkite-kite, mian bang may paputi may marumehan, lulay geleng-geleng hipien. Ngeleng-ngeleng piyo ko magkite. Si may Basilan, ko ito, si may Riyadh, si may Makkah. Sa inyo na pinayin pagkitehin. Na, bang may papute na may 60s, 50, ngeleng-ngeleng. Paano ba? Hapsabela ko, lisag ampat, dayadlew. Tikka ko, si Luma, hapsumisip, lisag ennem labi-labi, dayadlew. Ngeleng pa po kulalahin. Allo pa inni. Dadali do ko pa inni ko ito sa mapme motor UN. Piyong ko UN. Asal ulali si manamalan. Allahu Akbar. Gaytahan ti wedi sa kita magpapalay sa sabura kita tekka. Piyong ko pagye jamande magkabew se. Magkura se. Naku ito jamanten sa dili. Sa dili jamanten hud kita mi ari plano. Na may kisa mi an painte bang si me inete. Makatuhot painte mi train mapalay si UN, mi jet fighter UN. Na ngeleng-ngeleng sayan. Sayan may kapungtirihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan. Makalikkak do isab. Makalikkak do isab painte. Sa ko ito laga ko ilikkakan alhamdulillah base painte anuhin. Ito nang ban may barakat mian painte pamuase sarta mag-lecture kita alhamdulillah. Pabalik ko shout out to sab si Kao Lukman Abdullah. Shout out do sab si Kao amban tuburan ko pa inne. Si Tab Agustin hekka magpa-shout out. Nga kadukam mian si Hasna mian shout out to sa si Kao, si Rensky shout out to sa si Kao, Arfida bakas ne, si Jasima bakas ne, si Fatra ahong sayarin bakas ne may ininen, si Abdul Murab bakas ne may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Salam doa si Kaam Kemon Manar Rasal bakas ne to ininen tiya kita masako ramuain sulat sulat Thailand. Harida Angatong salam doa si Kao, Anna Katotong salam doa si Kao. Kemon kamian salam doa kami si Kao buo kun mi alen may sawe kun. Katuan ako be nasa Kao hipuen. Salam doa si Kao sulat mian painte Thailand. Si Dadang salam doa si Kao, Madar salam doa si Kao, si Sabir bakas ne,
Si Sabir Sampayan bakas ni. Okay. O paya pwede ka to mag-shoutout. Kemon yan. Inshallah shoutout kam Kemon. Gana pinagbidda. Rasmia Mustazal. Salam doa si Kao. Abdul Murab Mardia Sababan. Asabana. Salam doa si Kao. Makanak tipu-tipu. Salam doa si Kao. Bangkupiop tipu-tipu. Payamon sa ako. Harida Angatong. Salam doa si Kao. Kurtubi. Salam doa si Kao. Kurtubi. Salam doa si Kao. Amban Sambuanga. Mian painte Marangan. Dukta taga Silay si Sambuanga. Okay. Abu Hatiman, salam doa si Kao. Sabir, bakas nini. Si Nancy Ramzi Aman, salam doa si Kao. Si Rusina, bakas ni. Si Jomar, salam doa si Kao. Si Dadang, salam doa si Kao. Dadang Dangs, salam doa si Kao. Atay Pote, salam doa si Kao. Yusahidul an maana. Okay, Majwi Mian Siddiq, salam doa si Kao. Salam guru niya ito tilaw ko. Mag-text pa inte mian ano hininete. Usba kami ang bantuburan, magpung tinailog pa po kami. Mian pamilya Abdul Wahid, apad Wahid late ay sibesep ko. Salam doa si Kao, mian ABC, barangay Sinangkapan na tuininen. Pung tinay pa inte mian Haji Musawir, Paji Basuan. Dukemon ne, takinalay ko kamoen. Pegge waktu mate Paji Wahid. Amban painte mian tapiw kami silamitan dambuwa jeep kami sa usa mian tapiw kami alhamdulillah sampai si Idko Paji Sulaiman painte makahutba peluo. Okay, salam doa si Kaam usba kami mantuburan dak maggudgud painbi mian asin ang kapanin mian gay malabay bang magkutara do ka sumisip bang kami gai ibahin nyo kami kasi may kamag-anak kami diyan magpung tinai Paji Wahid duk papo kami magpung tinai Paji Wahid duk papo kami. Pilih hadya bakong waktu ni PLLOM mag-inupaan akahanti kaam. Pilih hadya sa misita. Loiro kami gitan tumapilihin. Sabang si asal kalasahan de kami. Okay. Salam doa si Kao John Des. Okay. Salam doa si Kao si Ading. Si Keizan. Salam doa si Kao. Tiyan na sa sulat lanangin. Itiyan na magbalik-balik. Okay. Pedda ko ne. Magsukor si Kaam si Pahadirbi. Alhamdulillah, ansini arak kita ngabot 500, labi 400. Labi 400 me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.